Pag-abot ni Jesus sa Jericho, sa sugod imaw it syudad nag-agi. May tagaigto nga si Zacchaeus ra anangagan. Pinuno ra imaw it mga manugsukod it buhis igto ag isagang kamanggaranon. Nagatinguha kun ta imaw nga makita si Jesus kun sino gid imaw. Ugaling hindi ra na namakita dahil sa kabuon ko mga tawo agputot paabi si Zacchaeus. Ngani dumagagad imaw ag umuna sa mga tawo. Sumakadayon imaw sa kahoy nga si kumuro kung tawgon. Agud magumo na nakikita si Jesus nga madali lang di kato mag-agi. Pagtungod ni Jesus sa kahoy, nagtangda imaw, Zacchaeus, panaog ko na ito ako dapat madayon sa inyo makaron. Nanaog gid dali-dali si Zacchaeus. Ag malipayon gid imaw nga ginabi-abi si Jesus ag gindaga sa anda. Pagkakita kara ko mga tawo, hay nagkinumod sa datanan. Hambang nanda, Haman itidtot imaw gadayon sa bagay itsang ka makasasara. kat idto sanda sa bagay ni Zacchaeus, nagtindog imaw ag naghambal sa Ginoo. Umpisa makaron, Ginoo, ipanao ko sa mga pobrero katunga ko akon nga manggad. Ag sa akong mga ginloko, hay iuli ko kanda ro akong habuo kit-apat nga pilo. Makaron nga adlaw, giniuwa sa pinaitsaya rundayang panimagay, tungod ginpakita na sa Zacchaeus nga isira imaw sa minatuod nga inapo ni Abraham. Ro pinakarason nga nag-adto iya ako nga itawo, kay agud usuyon ag huwason sa pinaitsaya ro mga nagtayang.